Jazakallah khair ya Syekh Alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hahadarat sin mga katawtay maasan namo hapaguhanan hipa Tuan Zakaria. Iban kataantan na mga kaguruhan amuin tumutuko atau akan mga kalaulasiyaan tumutuko ha programa ini. Demikian amuin pakatuan alim hafidhahumullah. Demikian pamangakatan amuin yari way nagbati laul hawaktu ini masing-masing sila amuin nanaingog atau akan timatagad-tagad bengsin kainayaon ha programa ini. Di ko na sabuton hambok-pahambokin mga hula kiabutangan sin kamo. Itukbal ko in lapal kasanyangan amuin pagkilahan sin kita niwahantara sin mga bangsa muslimin. Den di naman hadunya labi luba dito adlaw mahuli halawm sin surga sin Allah Ta'ala. Ala wahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah puas ding hakya pamudji sin kita niyo iban kya pananglit patuhan Rabbul Alamin sarta kya panalawat iban salam pajunjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli hayatun hitukbar na tuin pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na insiyain mapatut pagtukbaran sin pagsarang syukur. Sabab siya ra isa-isa niya in patut tunggal Tuhan in pagtuhanan. Sarta amo in pagdihilan sin amal ibadat sin kita niyo. Sabab in manusia mga umat Islam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila in kaaunan niya nagsasarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambokin ni ding mga amuin sababan hikakamdus. Sin amuin ni'mat sin Allah ta'ala kaniya. Sarta amuin hikatukbar niya biyanin ganta. Sin amuin maksud sin pagpapanjari sin Allah ta'ala kaniya. Sabab hayat tu mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita manusia ini piapanjari kita sin Allah Ta'ala supaya biyan amuin aun magtagipon kanya. Hasareo rayaw atau kanambuk ling mga sareo rayaw hapagtagipon pa Allah Ta'ala amunain hitukbal ta kanya pagsarang syukur. So amuit tu mga katawte manghura na agama Islam taabitun takamu amuin hinang pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabita sin Allah subhanahu wa ta'ala wala in syakartum la azidannakum. Na apabila in kaunan niyo magsyukur na patawron namo in pagsyukuran niyo ito. Asabiat tu in kataan nikmat sin Allah ta'ala amin sibu rabian kaingatan tay banoy ta kaingatan dapat tahituk baring pagsyukur pa Allah ta'ala. Hasabiat tu sababan siya kumamdos iban tumaud iban magbarakat siya. Demikian nabang natulupahon in pagsyukur kaniya wala in kafartum fa inna adhabi lasyadid. Na apabila inkaw nan niyo magkupur natantuin siksa sin Allah ta'ala lando siya masigpit. Sabiat to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala biana sin nasabot sin guru nato kaina den dunhan amuin tapik sin kita ni hadumini amuin mahupu rasya kalimah kulang labi bale dua kabtangan da siya. Atau kan mangupataw-tawron upat. Sumagawa yan sin mga sila ulama amoy ni intanda sin kaluwagan sin bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haamuin bisara mahupo siya sumagawa lando malagguin maksud niya iban lando mataod biyanin maanan niya. So in maudu na to mga umat Islam, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dengkan Abi Hurairah kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na misara siya. Na misara in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. In dunya ini laung niya kulungan sin mga bangsa na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta laung niya amuin surga sin mga sila amuin nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya sijnul mu'min. In dunya laung niya amuin kulungan siya sin hambok na mamarat saya. Kaifa takuna ad-dunya hiya sijnul mu'min. Makanjari pangasubon sin hambok pahambok kato taniyo. Biarin kagi biyan amuin mahinang kulungan sin hambok mu'min in dunya ini. Kad yakuna al-mu'mina fi hadhihi al-hayati ad-dunya mutamatti'an ya'kulu min at-tayyibat wa yaskunu ad-dawrul wasi'ah wa yarkabu al-marakibul farihah. Berin makanjari pangasubo sin hambok pahambok deng kato taniyo. Berin long niya matawagin dunya ini long niya kulungan sin hambok na mamarat saya. Ang paon ding ha mga manusia kakitaan mo in sila na mamarat saya pa Allah Ta'ala. Sumagawa biyan, kakitaan mo doon kanila biyan in pagdaya-daya. Kakitaan mo doon kanila biyan in kalingkat sin mga bayi nila. Damikian kakitaan mo doon kanila biyan in kalingkat sin mga sasakatan sin sila. Iban kakitaan mo kanila biyan in tanda sin ni'mat sin Allah Ta'ala in sila ding ha mga manusia na maitong ding ha mga dayahan. Hapag kita mo sin mga ni'mat yato mga umat Islam, beri ni matawag mo in tao yaon halawm siya sin kulungan din di hadunya. Wal maqsud bidhalika al mu'min alladhi yurai imanahu wa ma yaqtadi hadha al iman wa ma yatahaqqaqu bihi. So hasabi yato mga umat Islam, insyaallah hadumini kilahun nato kuno berinin mga muslim yato. Yari sila biyan nahinang taudayahan din di hatas atau kan habibabaw sin gumi ini. Sumagawa tiawag sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding ha mga manusia halawm sin kulungan. Sababin kulungan ini kaingatan sin kita niukatan. Intao amin pagtawagon sadya siya na kulung. Lando na yato biya mangi hapaningog sin manusia. In siya na kulung siya. Pakatuhon tayo sa kabuhian halawm sin kakulungan. Kaingatan na to insigpit sin kabuhianan sin tao halawm sin kulungan. Damit tiyan kaingatan na to biyan inhal sin manusia halawm sin kulungan aun siya tubtuban hakatang hinang niya. Sabab kaya patalibutan biyan sin kataan had. Sisikuritihan biyan in mga lugal. Sin amuin pagbutangan sin mga tao na bibilanggo. So berin matawag mo in hambuk, mu'min hambuk, muslim dayahan din di hadunya, in siya biyan halawm sin kulungan. Yan sin mga ulama, simudlong niya hadua ma'na, in manusia may ta sila, atau kaning mga bangsa mu'minin, may ta sila tiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila halawm sin kulungan sila, sahinggain sila na mamarat saya pa Allah Ta'ala, nakasud sila palaom sin kulungan halugayan nila rin di haybabaw sin gumi ini. Muna-muna ding hadua maksud au ma'na sin amuin sababan in manusia yaw matawag si halawm sin kulungan mga umat Islam. Amuna in bin nadar ila anna al-mu'mina yataqayyada bi ahkamillahi wa hududih. May tayo hambuk mu'min, hambuk muslim na mamarat saya pa Allah Ta'ala tiyawag siya. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm kulungan. Halugay niya rin di haybabaw sin gumi ini. Apabila in hambuk mu'min, hambuk muslim yaon. Amuin nangangamdus na mamagbog biyan pasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin mga sila mu'min, amuin kaunan nila, ingat nila biyan manghaunuin gantaan sinjari sin Allah Ta'ala kanila ibandi sinjari sin Allah Ta'ala. Sabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ad-dunya sijnul mu'min. In dunya ini laungnya kulungan sin hambuk tao na mamarat saya. Sabab in siya aun tubtuban sin kabayaannya ren di hadunya. Minsan pabiariin in daya niya. Minsan pabiariin in kusog niya in ranggo sin diara niya. Minsan pabiariin in lingkat niya in dayaw niya. Aun siya tubtuban biyan haamuin pagtawagun. Haamuin kaunan niya rin dihadun niya ini hangkan siya tiyatawag sin tao nakukulong. At tawakan mu'min nakukulong din dihay babaw sin gumi ini. Sabab in manusia mga umat Islam, apabila biyan in nafsu ini nanundani biyan pahinang sin kangian, so pamabiyan in mata niya mabaya kumita sin mga hinang maksiat, labi luwa rin diha mga tempo sin kita ini ha mga social media ini, mabaya biyan mga tud sin mga hinang hiharam sin Allah Ta'ala, in nafsu niya, apabila in yaon kaya tumtuman niya in siya halawm sin kulungan, hambuk ito din ha mga sababan hikapupukan niya di siya makahatod sin mga hiharam sin Allah Ta'ala. Damikian biyan in lima niya ini babaya kumawa habukun aturan bihaan hasyara Islam. Biana sin mga pag-anyaya, biana sin mga pamuno, biana sin mga paminasa habukun aturan sin agama Islam. Sababan inya mapupo siya bang niya katumtuman in siya yaon halawm siya sin kulungan. Aun had, aun tampat, aun biyan amo in tubtuban, sin amo in piagjari sin Allah Ta'ala kaniya. Damikian in nafsu niya yaon, mabaya siya manaw in sikin niya, dumapa mga tampat amon hinang pagmamaksiatan, hinang amuin bukon marayaw, nabang niya katumtuman in siya yaon halawm sin kulungan siya, bang siya lumampas ding hakulungan yaon hikasya-sya niya, nasababan niya to hikapupukan niya ding hakatan hinang sin maksiat. So amo yato, in muna mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo in manusia ini, tiyawag siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halawm sin kulungan, sabab in siya biyan aun had, aun biyan tubtuban, in makanjari hinangon niya, in makanjari amuin pitaon niya, makanjari amuin kawaon niya, makanjari amuin katuhan niya, atau akan amoy makanjari uno imbis sarahon niya. Labi lubain mga pamisara ini mga umat Islam. Subay na tutumtumon daran in kita niyo iniyari kita niyo halam sin kulungan. Halugay sin kita ni rin di haybabaw sin gumi ini. Sabab bang di na tutumtungan mga umat Islam. Amo na ini katauran ng mga manusia makapamitsara sin wayag. Aun pa waktu biyan makapagkupur siya pa Allah Ta'ala din mga bisaran niya. Aun pa waktu biyan nabunuin tao sabab sindila ini. Aun pa tao biyan nakapagpulak ka natin magkasilasa sabab sindila ini. Apabila in hambuk manusia yaon, kaya lupahan niya in siya halawm sin kulungan, na tanto niya in siya hambuk yun ng mga hikasyasya niya. Tumtumon na to mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Biita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin manusia ini, di kita niudakun manudsud, palatak pumalay salaka bihi ilmun, inna sama wal basara wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Amuin mga parakala, amuin wayna tubian kya baktulan marayaw, labi luba amuin pamisara tudyo Allah Ta'ala, pamisara para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin tukod-tukod pahambok tay manghud mo, amuin suspect sadya hambok tay manghud mo, in ikaw nagkanat ka si mga bisara, way mo yaon na confirm, hambok yaon ng mga sababan, in ikaw gimuha ka ding haamin gantaan, biyutang sin Allah Ta'ala kay mo ikaw muslim. Tumtumon na to mga umat Islam, biita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hihinangan had tubtuban in pamayta, pamisarasin kita niyo. Sabab, beita niya, sabon na lang na inna sam'a, amin panayngog sin kita niyo ini, pangdungog sin kita niyo. Iban sin pangita na to, iban sin pangatayan na to. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kataan yaun para Allah Ta'ala, tiap-tiap hambuk na yung kanila.
Amuin responsibility nila bang unin ni kabaitaan nila. Unin pianingog nila, unin kita nila, masulian nila ini pagdatong hadarat sin Allah Ta'ala. Hasubuhon sin Allah Ta'ala, bang uno imbakas kita mo, bang uno imbakas sin diungog mo, uno imbakas hilat hilat sin pangatayan mo. Hasawiat tuin hambuk mu'min, bang niya kimatanin siya halom sin kulungan siya, di siya makapagliulakad bianing haamin gantaan, piatubtub sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanya. Tandaan niya, wasiatan kita ni simpangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long niya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hay siusulong niya biyan amin magparat saya. Paadlaw mahuli aun adlaw pagtumbasan. Aun adlaw biyan pagtumbasan sin marayaw surga. Pagtumbasan sin hinang mangiamo na narka. Iban magkahagad siya pa Allah Ta'ala. Amin makaingat sin katan kidjut kuhibal niya. Sibu rabian hakatauran iban sin isa-isa niya. Demikian sibu rabian amuin halom sin bayi siya iban sin hagwa sin bayi niya. Keingatan nin siya, keingatan sin Allah Ta'ala. Iban magparat saya siya aun adlaw pagtumbasan hakatan hinang niyaon. Nadiak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamisara bisara sin marayaw. Demikian menghawairu nakabakan sin kita dengan mga bicara marayaw. Nadiak na sadya kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin humundong-hundong atau akan amin biyan tabian. Amin di na magbisara. Amu pa ito'y labi hikarayaw pahambuk tao na mamarat saya pa Allah Ta'ala. Sa tumtumon na to mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pila sadya dengan mga manusia nakapaglapal siya halalapalan sin amin bisara bian bukun kabayaan sin Allah Ta'ala. La yulki lahabalan. Wairun yung simud halam sin utuk niya bihat to pala inkabutan sin nabisara niya to. Hang kalapal na sadya. Hang kakalima. Sumagawain kalima yaw namin sababan kiamulkaan siya sin Allah Ta'ala. Sambil amin piagbak ngayon Tuhan Rabbul Alamin dito hadlaw mahuli. Sambil hipasud siya sin halam sin narka sin Allah Ta'ala. Hasababan sin hambuk lalapalan. Atau kan hambuk kalima amin kiabigkas niya rin di hahibabaw sin gumi ini mga umat Islam. Hasabiat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, subay na to piun, subay na to jagahan, kitaon na to na muna bang unin bisara na to yaon, bang unin resulta niya bang na to mabisara, iban unin karayawan niya bang na to di nahigwa. Damikian biyaon, hatimpo sin kita niyo bihaon ini, si maplag atau akan limuhay pa mga manusia amin magbisara wayag ha mga social media ini, biya na sin mga Facebook, saukat na siya malayo, saukat na siya biyan, amin wayro makakilahi kaniya, magbisara na siya, amin wayag, sambil amin makabangga siya din mga bisara sin panglangan sin Allah Ta'ala, nasubay na tutumtuman mga umat Islam, in kita nyo rin dihadun niya, inihalaong kita nyo sin kulungan. Aun tubtuban sin kataan in hinang nato, aun tubtuban sin kataan in kabayaan nato. Ha mga pagkaon, ha mga kakahinang, beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halal bayinun wa innal harama bayinun. Antara isabun na laong na inhialal sin Allah Ta'ala matampal siya, damikian inhiaram sin Allah Ta'ala matampal siya. Wa bainahuma umurum mutasyabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ha antara sin dua yaw mataod den dun biyan amo hindi mo kaingatan mang auno siya himahulog. So in labi marayo ha manusia, in katan pagduruaruan niya, hibin niya, sabab in pagbin niya hakay pagduaruan niya un, sababan amo in hika, sampul na sin pagkataon niya, iban hika parihala niya haagaman niya. Asabiat to mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo yatuin maksud atau kan maanain manusia halawm siya sin kulungan den dihay babaw sin gumi ini, sa minsan pabiarin in taod sin artaan niya on tubtuban sin pagusalan niya ha arta. Minsan pabiarin biyan in taod sin panindog niya on tubtuban sin amin makanjari hinangon niya iban sin mga panindog niya. Minsan pabiarin biyan amuin kadaya niya on tubtuban sin pagdaya niya hindi niya makanjari duhulan katanin kabayaan niya.
Sababin siya biyan halom siya sin kulungan sin Allahu Ta'ala. Bangin kaunan niya sampul na siya na mamarat saya pa Allahu Ta'ala. Na subay siya di lumampas sa kulungan. Amuin, piatubtub sin Tuhan Rabbul Alamin kanya rin doon mga umat Islam, mga kiulungan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga umat Islam. Dengha mga manusia. Amuin sampul na biyanin pagtumtum nila biyan ha amuin. In sila halom sila sin kulungan sin Allahu Ta'ala. Amin sibu rasila biyan den dun halom sin ha antara sin dua mata sin dua maas nila. Atau kan ha antara sin dua mata sin mga tao makakilahi kanila. Masing-masing nila piaparihala in pangdaakan sin Allahu Ta'ala. Demikian doon sila hamalayo. Wayroon makakilahi kanila. Wayroon makaingat kanila. Na masing-masing nila piaparihala in pangdaakan sin Allahu Ta'ala. Sab kaingatan nila in sila yaon aon sila tubtuban, aon sila had, di sila makanjari lumiyulakad, ding haamin gadtaan piatubtub sin Allahu Ta'ala kanila. Biyan na yan tabi ini mga umat Islam, amoy mga pag-usaha ini piangdaakan sin Allahu Ta'ala. Sumagawa hinangan kita sin Allahu Ta'ala gantaan ha pag-usaha, diak kita biyan amoy mangusaha ding amoy labayan sin halal. Way kita diak awin mga maghinang sin mga business atawa kan awin pag-usaha simudin mga gandariba yaon sa bangkaw simudha mga parakala yaon nang liulakad na kaw ding hamuin kulungan biutang sin Allahu Ta'ala kay mo. Hikaw hambuk Muslim, hikaw hambuk yan tanag mga buga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga umat Islam, tumtumon na to halawm kita ni sin kulungan sin Allahu Ta'ala. Ingatun na to banghawno na to kiyawain mga arta amin piaggastusin kita ni adlaw dum. Amin hipakaon na to ha mga anak asawa na to. Amin higasto na to biyan pa mga amin pamilya na to. Subay na to ini ingatun parihalaon marayaw. Banghawno na to ini kiyawa. Sabab hasubunin ni sin Allahu Ta'ala kato. Bang kita niyo makaliulakad na sababan niya to hikasod sin manusia. Palawm sin narka sin Allahu Ta'ala adlaw mahuli. Damikyari ikaw hambuk kaya pangando sin Allahu Ta'ala. Amin siyang dulan kau sin nikmat amin kadaya ingati kau hambuk Muslim aun yon tubtuban sin arta mo yon banghaw mo makanjari usalon di mo makanjari usalon hawayron bidda sabding ha mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin upat ginis pagdatong ha adlaw mahuli di nila maitikang insiki nila sahingga di masubukan nila inupat hambuk ling ha mga yato amunin arta nila banghaw nila kiyawa iban arta nila hawno nila biyan higasto hasabiat to supaya kita niyo di makapagliulakad mga umat Islam ning haamin kulungan sin Allahu Ta'ala na subay kita niyo umusaha labayan sin halal damikian higasto nato in mga arta piangandol sin Allahu Ta'ala kato halabayan sin halal mga kiulungan sin Allahu Ta'ala. Aun mga manusia, mga bangsa kababayhan lang nila uno na biyanin sigpit sin mga pagtamungon malagpo ini. Biya kita ini mga unan, biya kita ini yan nila mga kama, biya kita mga uno na inlaggo na to. Ha mga pagsuot sin abaya ini. Inlilingkat biyan mang mimitingin mga tamungunta. Inlingkat biyan mga amuin. Pit-pit na ko biyan mga siyusyuta. Hikaw hambuk Muslimah. Hikaw hambuk babay. Kalasahan sin Allahu Ta'ala. Tumtuma hambuk yun nga mga amuin. Piangulong sin Allahu Ta'ala kay mo. Diya kaw amuin mamarihala sin aurat mo. Ya kau sin Allahu Ta'ala amin mamarihala sin aurat mo. Amin pagparihala di hipausal bang bukun hapatut niya. Damikian amin pagparihala di mo siya amin hipatampal in dagbus niya in kadagbusan niya bang bukun hatagdapo niya. Amo ito yung mga patut biyan parihalaon supaya in kita di kita makaliulakan. Tumtumon na to in katan manusia nagpakulong din di hahibabaw sin bumi ini. Halawm sin kulungan sin Allahu Ta'ala. Sila na ito yung magdulbahaya pagdatong halawm sin surga sin Allahu Ta'ala. Sila na ito in magdulbahaya halawm sin kulungan sin Allahu Ta'ala. Hikaw hambuk Muslimah. Hambuk kay manghud babae. Amin kaya sigpitan kau nagsusuot sin mga abaya kapasuan kau. Magsuot sin mga tirong. Ataw kanin mga magninikab. Yan mo biyan sung muna igon inikab mo sabab inikaw biyan kahunitan na kau. Tumtuma mas masigpit iwan mas mahunit innarka sin Allahu Ta'ala. Indendiha dunya ini aun natubtuban sin diak sin Allahu Ta'ala kayo nga pagtabon.
Sumagawa bang mo ini di kasandalan. Kaya lupahan mo ini kau halom kau sin kulungan sin Allah Ta'ala. Tentu niya in kabinsanaan mo hadlaw mahuli wairun tubtuban niya mga umat Islam. Mga kaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So amo ito muna maana. Di sin hadis mayta in hambuk muslim atau akan hambuk mukmin halugay niya rin di halawm sin gumi ini hay babaw sin gumi ini halawm siya sin kulungan sin Allah Ta'ala minsan pa siya dayahan minsan pa siya biyan amuin nagdarasin kawasa sabab aun tubtuban sin katan di makanjari siya lumiulakad dito sababan amuin in mabangga niya amunin Allah Subhanahu Wa Ta'ala nagpapanjari kanya. Taib, mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatungo disab, biyan na nasabot, hawak to biyan hi Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, nahinang siya sin qadi, hawla sin Misir, sartain siya miyanaw siya patabo, amo na in iban sin mga paraiban niya, sarta nakasuot sin tamungon, amuin tamungon yan tabian taga, amuin dagbus iban malingkat hikakilahi kaniya. Yagbak siya sin hambuk Yahudi, long niya sin hambuk Yahudi yaon, ya Ibn Hajar, biarin mo malong niya masampurna, in bisara long niya sin nabi niyo, in mu'min long niya halawm siya, sin kulungan din di hadunya. Sarta in kafir long niya halawm siya, sin surga din di hadunya ini. Long sin Imam rahimahullah, Ibnu Hajar, hikaw hambuk Yahudi long niya amin, way na mamarat saya pa Allah Ta'ala. Haamin kakitaan mo nikmat sin Allah Ta'ala din di hagin habaran ko ini. Amin kalingkatan mo rin di habaran ko ini di hakatan pagdaya. Natumtuwain katan pagdaya ini wairunin hikahanggil haamuin pagdaya rito namo halom sin surga sin Allah Ta'ala. Wairunin paghambukan sin karaya dan di hadunya. Iban uno na in kalingkatan sin tau hadunya ini. Wairun paghambukan niya iban sin unin dito halom sin surga. Malingkan amin tuput sadyangan. Amin kasampurnaan niya wairun pagsibuan nila hikaw hambuk Yahudi. Amo ito yung sambong sin hambuk Imam. Hambuk Yahudi na nga subo. Sung niya putingon biyan imbisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabyaon kaya kitaan niya hambuk imam yun intanda sin kadaya. Intanda sin amin kaluhaya sin kabuhi niya rin niya dunya. Naam. Sheikh. So, ya kitaan sin hambuk Yahudi yaw nintanda sin nikmat sin Allah Ta'ala pahambuk imam. Nakapangasubo siya long niya wairun kasabun nalan sin hadis long niya beita. In muslim in mu'min long niya na mamarat saya halom sin kulungan. May takabu intaw halom kulungan long niya masigpit siya. Intaw halom sin kulungan biyan. Bang siya makaguwa makayan si halom sin surga anako. Sabab sin sigpit sin halom sin kulungan. Pagkaingatan sin kita niyon halom sin kulungan. Pagpakaunon sin mga kangkong. Pagpakaunon sin mga istadi, kaingatan bang dinghaw no biyan yung paglutukan niya. So, halom sila sin kasigpitan. Pagguwa nila yaw makayan sila halom akulong niya sin kasanyangan. Biara akulong niya halom sin surga. So, yan sin hambuk Yahudi yaon. Yari long niya intanda sin nikmat kay mo biyarin matawag mo biyanin hadis ini bunnal. Halom kamu sin kulungan. So, amo yatin sambong sin hambuk Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Amo na in karayawan lang niya kaya kitaan mo habaran ko ini, wairun ini pagsibuan iban sinuno handa sin Allah Ta'ala. Pa mga tao na mamarat saya kanya pagdatong hadlaw mahuli, halawm sin surga sin Allah Ta'ala. Sa beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu ma la aynun ra'at, wala ujunun samiat, wala khatar ala qalbi bashar. In surga siya suku sin Allah Ta'ala, kaya tagama sin Allah Ta'ala pa mga awin manusia, yukulong na inbaran niya, yukulong na yung napso niya, hakulungan sin Allah Ta'ala, halugay na rin niya babaw sin gumi ini, na pagdatong haadlaw mahuli ini, sugata sin Allah Ta'ala kanya, mala aynun ra'at, wairun pa mata nakabatok kanya,
Wayron pamata nakakita kanya amin handa kanyaon. Wayron patainga nakasampul na kanya amuin nakadungog bangberin kasampul na ansin handa kanya daon. Iban wayron yon nakahuna-huna halom sin pangatayan hambuk pia panjari. Bangberin in lingkat sin pia panjari siti sugata sin Allah subhanahu wa ta'ala paamin ipun niya biyan pia kulong nin ginhawaran niya haamin kulungan sin Allah ta'ala den di haybabaw sin gumini. Beita sin Allah subhanahu wa ta'ala Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yan sin Allah Subhanahu wa ta'ala wayrun long niya makaingat hambuk ginhawabaran. Hambuk nafs. Hambuk yan tabian amuin ma piapanjari. Unuin tiatapuk sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Deng ha mga amuin hikakugkuyag sin mata. Deng ha mga amuin biyan kalingkatan sin mata. Amunin jazaam bima kanu ya'malun. Tumbas pa mga sila amuin kaunan nila naghihinang sila. Amunin simud sila hakulungan sin Allah Ta'ala. Hawak to nila rin di haybabaw sin gumi ini. So amuin to mga umat Islam. Hikaruwa biyan. Deng ha mga makna. Amuin in hambuk mu'min, hambuk muslim, den di haybabaw sin gumi ini, halom siya sin kulungan sin Allah Ta'ala, in kataan karayawan niya, in kataan nikmat diara niya rin sa dunya ini, wayrun ini wayrun ini ikaanggil niya, dito haamuin handa sin Allah Ta'ala kanya, dito adlaw mahuli, apabila in siya yaw makasud siya surga. Amu yatuin bisyara, sin Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, damikyan, nasabot day sabi ni hasui-sui biyan hisahal as-sa'luki habya day sab sui-sui kan Ibnu Hajar ini antara sin Yahudi iban sin sila amuin nagdara sin nikmat sin Allah Ta'ala sarta amuin piasud nila in ginhabaran nila yaon halom sin kulungan sin Allah Ta'ala haluwa ilugay nila rin di haybabaw sin gumi ini mga umat Islam. Nabisara Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kitab niya qaidatun fil mahabbah fa amma ma wa'ada bihi al-mu'min ba'da al-maut min karamatillah fa innahu takuna ad-dunya bin nisbati ilayhi sijnan wa ma lil kafiri ba'da al-maut min azabillah fa innahu takuna ad-dunya jannatun bin nisbati ila dhalik. Yan sin Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah amuin janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga bangsa mu'minin hamuin puasin pagkamatay nila amuin puas yan tabian sin pagkabugto sin nyawa nila amuin janji sin hitukba sin Allah Ta'ala kanila fa innahu takuna dunya sabundalin kaunan sin dunya kanila yaon haamuin kaya kitaan nila karayawan deng hapakuburan sambil dito halom sin surga sin Allah Ta'ala dia sila kiukulong amin halugay nila rin di hadunya ini dia sila halom sin kulungan halugay nila rin di hadunya ini sabab aun tubtuban sin kataan in kabayaan nila damikian hatungod lang niya sin kafir amin hatungod sin manusia nagliulakad biyan ng haamuin gantaan sin Allah Ta'ala atau kan kulungan sin Allah Ta'ala yaun timakas siya ununo na biyan labayan sin pagtakas niya nasabon na lang na kasigpitan niya rin di hadun niya ini way inilaw niya hikaamuhan namin sigpit niya halom sin narka sin Allah Ta'ala waliyadan billah hasigpit sin narka sin Allah Ta'ala bangkaw liumiulakad din di hadun niya ini ubus halaw pakaw sin kasigpitan natumtumain sigpit mo rin di hadunya ini way ini hikaunuhan amin sigpit amin hanarka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hasabiat to mga umat Islam mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sumod kita hakalimah ikadua ring hadis yato long niya wa jannatul kafir ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir so bimana nalilay sin kita niyo na beri ni nambuk mu'min maitong siya ding mga tao na kulong din di hadunya ini hasabab sin dua para kala apabila in siya kimakamput siya uno-uno na impangdakan sin Allah Ta'ala na kaingatan na inkatan tan aun tubtuban biyan amuin hijari sin Allah Ta'ala kanya
Demikian hikarua maknanya. Uno-uno na biyan kadaya rendi diarasin hambuk na mamarat saya. Uno-uno na nikmat tamu in piagduhul bayaan na rendi hadunya ini. Wairun ini pag-anggilan iban sin karayawan nikmatnya rendi tu halom sin surga. Malingkan haamin nganda. Taib. Wajannatul kafir. Beri ini sablongnya in surga in dunya ini. Matawag siya surga sin kafir. Ampa bang kita murendi hadunya ini matawag desab mga Christian biyan atau kanway bukun Muslim halom sin kamiskinan. Halom sin kamiskinan sila. So biadin mapasampul na mo in hadis yawnin sila halom sin surga. Bangin sila yaw minsan agunin pagkaon nila kasigpitan sila. Bimana halom sila sin kasigpitan. Muna-muna mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yatakayyadu aslam bihkami syariah. Intaw lang niya amin di siya mamaubugi, amin syara piaturun sin Allah ta'ala. Hinang amin tumubtub kanila rin di hadunya, way niya biugbugan, natanto niya in siya yaon nakasud si halam sin surga. Mayta, bang siya mahinang dayahan, mahinang niin kataan kabayaan niya. Bang siya biyan mahinang tagaranggo, tagapanindug, mahinang niya biyan magpanglubusin, magpanganyay hakataan biyan ginisan ununin labayan niya. Sa kaingatan niya mataod biyan amuin, timitindog ka niya amuin na mamugbugi ka niya. Liulupa-lupa niya in siya biyan aon siya had, aon siya tubtuban, aon siya kulungan din di hadun niya, liulupa-lupa niya to, amoy to hambuk rin mga maana, in siya halom siya sin surga. Kita unta biyan, hinangon nila na biyan in kataan kabayaan nila. So pamatagasin, hipami na biyan, hipagjahul ka, hipagjahalis na. Den di hay babaw sin gumin, arta arjiki, piyasang dulsin Allah Ta'ala kanila. Iban sin pagyan nila pa biyan, in kami biyan, tanda sin lasa sin Tuhan, minsan kami rin di hay nang namu ini. Masi-masi kami biyan halom sin parasahan. Masi-masi kami biyan halom sin kasanyangan. Hauno biyan long niyan, bunnal bangin Allah Ta'ala mag-amabang kita makahinang biyan ni. Makahinang kita masyat long nila magamain Tuhan. Kita niulong ning kabuyanan namo, masi-masi ra kabilong ni halam sing kasanyangan, minsan pia pagpatuy namo biyan-biyan ni mga kakahinang namo ini. Tunto mo na to mga umat Islam, in dunya ini, ad-dunya lil mu'min walil kafir walil fasik. In dunya ini nagtagdapo kanin tao na mamarat saya. In dunya ini nagtagdapo kanya biyan ni mga tao nagkukupor. In dunya ini nagtagdapo kanin mga tao nagjajahalis. Bimana dunya ini sinkatan. Sumagawa mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Ta'ala, inuwi na to kataan pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inuwi na to kataan pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasabiat to, subay na to tumtumun, subay na to daran. Amuin kimatan in kita niyo biyan halam sin kulungan, supaya kita niyo di makahinang biya sin hinang sin mga kafir, amuin mangliulakad sila, haamuin gantaan sin piatubtub sin Allah Ta'ala kanila. Yatamattauna kama ta'kulul an'am. Kakitaan mo na doon kanila biyan yung pagdul baya. Den doon kanila yung pagkaon iban sin paggasto hakatan. Haamun biya na sila agun hayop. Biyan yung mga paggasto nila, iban si mga pagkaon nila. Kullama talabat nafsu syai'an ra'at. Hakataan-taan kabayaan sin nafsu, biyan duhulan nila. Kapataan-taan kabayaan sin nafsu, duhulan nila. Kaya lupahan nila imbita sin Allah Ta'ala. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Kaya lupahan nila imbita sin Allah Ta'ala ini. Sa bunal-bunal lang na nafsu ini, manundani pahambuk manusia pahinang kangian. Sa bunal-bunal lang niya amin nafsu. Amuin baya ini, manundan ini, mangutong ini, pahambok manusia pa mga hinang amuin, langgal sara sin Allah Ta'ala. Na intaw, amuin siya halom sin surga sin Allah Ta'ala rin di hadunya, wairun na siya piun, wairun kaingatan niya biyan humukot kanya, long niya in siya biyan halom sin pagduhul baya katan, uno-unuin kabayaan niya, duhulan niya, uno-uno biyan amuin kabayaan niya, lanjalan niya, sababin siya yaon kaingatan niya, wairun makapagang kanya. Kaya lupahan niya in siya, kunsum kun isa mo siya pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunsum kun isa, in siya yaon tanggungon siya palawon sin pakuburan. Ya hambuk Muslim, uno na inisambong mo pa Allah Ta'ala, apabila kau hisud palawon sin kubur, yari kau nagjahol laka, nagjahalis, nang liulakad kau ding hakulungan, amin piabutang sin Allah Ta'ala kay mo. Pagdatong sin halom sin kubur, hasubun kau sin mungkariban sin
sin nakir. Pagdatong ha parang maksyar, pagdatong halom sin narka, imagine ya tubang berin hal mo yato. Yari pa rin diha waktu mo in chance, bilang gantian mo in mga hinang na hinang mo. Amin langgal sarapa Allah Ta'ala. Bakas kau gimuha ding hakulungan sin Allah Ta'ala. Hamadmad mo biyaw halom sin kabuhi. Waktu mo payaw magbalik loob pa Allah Ta'ala. Bilang mga yung kaampunan kaniya. Iban mga yung sin pagtaubat kaniya. In Allah Ta'ala maluwag siya. Iban mahayang biyanin pangampun niya. Pa mga ipon niya. Hasab sinlasan niya. Iban ulong niya pa mga ipon niya. Mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataan syahawat. Kataan napsubian. Hihinang sin manusia. Amuin din diha dunya ini langgal pasyara sinambuk. Syara sinambuk pa Allah Ta'ala. Na tandain siya yaon simud siya para kala ng liulakad nga biyan hakulungan sin Allah Ta'ala. So sabiat to mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Ta'ala, na subay nato ini daran tumtumon, subay nato daran amin tali-talion, amunin kataan tanin karayawan aon tubtuban niya, damikyanin kataan hinang nato ren di hadunya ini, ayaw kita ni lumiulakad, deng haamin hialal sin Allah Ta'ala, sabab amu yaunin nangulungi kato, amu yaunin naghinang had kato, amu na inhalal sin Allah Ta'ala, mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Ta'ala, hapag-usaha, hakabuhian nato, ha mga kababaihan, aun hialal in Allah Ta'ala kato, dumuon na basadya kita ni ben tumubtub, haamun hialal sin Allah Ta'ala kato yaon, para kita ni ben di makapangliulakad, haamun aturan kabayaan sin Allah Ta'ala. Taib, berinin mu'min ambok kafir, insya miskin siya rin di hadunya, halam sin kabinsanan hadunya, ubos yato, way siya biyan amuin makasud, hakasanyangan din di hadunya, hasurga sin dunya, na pagdatong haadlaw mahuli, banging kasigpitan niya biyan din di hadunya hambuk, pagdatong haadlaw mahuli, ngibuhan ataw kan gatusan ngaibu, insigpit ka na naman niya, halawm sinar ka sin Allah Ta'ala. Bang amuin kasigpitan niya, kabuhianan niya rin di hadunya ini, natanto niya pagdatong hadarat sin Allah Ta'ala, innar ka mas labi masigpit, innar ka tumtumun na to mga umat Islam, hikaw mga kaulungan sin Allah Ta'ala, tungay butahon siya piaso sin Allah Ta'ala, hipang sugata pa mga tao amin, mangliulakad sila amin kulungan, piabutang sin Allah Ta'ala rin di hadunya, hay siyo na amin tumaka sa kulungan yaon, na insila yaon, tiya sagat siyusugata kanila, amo na inarka tungay butahon piaso sin Allah Ta'ala. Waliyadan billah mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Ta'ala, subay kita ni humalli, subay kita ni biyan amuin, di magpara, hapanasat sin syaitan. Di kita niyo magpara, haamuin panasat sin syaitan. Sababin manusia ini, in syaitan, tumtumun na to, di siya magrida. Aun hambo ka nakapuada makasud surga. Di siya magrida. Di niya yan tantanan, di niya hundungan. Sahingga di niya kawamin mara. Haamuin, panarka, di niya kahundungan sambil mugtuin nyawa mo, ang pakaw at tumutas kay min syaitan. Sumagawa, hasupaya kita niyo di masasat sin syaitan, ayaw kita niyo gumawa ding hakulungan sin Allah Ta'ala, sa beta sin Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduum mubin, pattakhiduhu aduwa, in syaitan ini matampal ka niyo kontra niyo, nakilahan niyo kontra. So, bangkaw tundanon niya biyan lumiulakad, ding hakulungan tumtuma, inyari siya sin syaitan, manundan siya kakupalom narka, magbalik kau pa Allah Ta'ala, bangayon kau kampuna magtawbat kau. So kulang labi mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah Ta'ala, di magpak na in waktu sin kita niyo, maray nyabot nin waktu sin amuin tubtuban sin pagdihil na to patumtum. So magsyukur kanyo katan, iban mangayo ako kamaapan, iban pagpaampun pa Allah Ta'ala, bangsaw pamaon din dito na bitsara ding mga bisara mangi, hapaning niyo, mula-mula biyan mangi, habang aming pagbasa, nagsa Quran sin Allah Ta'ala, iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban murah-murahan, masih-masih kita niyo halom sin kulungan sin Allah Ta'ala, sambil in kita niyo makasud kita niyo surga, haadlaw mahuli, atau kan kakugkayagan haadlaw mahuli, sabab indito ito salama-lama na siya,indi hakulungan dunya ini kunsung kun isa ini arakala makatakas na kita niyo kanya. So insyaallah hitukbar ko magbalikin pagsarang syukur,
kaniyo labi luba pa Allah subhanahu wa ta'ala hamanga waktu sin kamu iban pamangayo kamaapan kaniyo bangaon din dito kasaan ning mga nabisara amin pagkasa ambok ito ding mga kakulangan sin ilmu iban sasat sin syaitan bangsa pamaon maput nyo dito pangadyan nabilang pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.